Maya payabak po kaya kayungan. Kaniting kapag masusya na ni Banala Santa Misa, yabe tala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Bilya Billarais and family, Sara May Lugtu, Nimpa Rosimo and family, Generosa Canlas and family, Jenadine Dampil and family, Rebecca Eresa and family, Lori Jimenez and family, Fred and Jenny Salalila and family, George and Telma Lintag and family, Eustaquio family, Frederick Tongyo and family. Para ka ring mag-birthday i Carl Kiambao, para king espesyal a intensyones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Carissa David, Chill Ann Diaz, Ray Josiel Buan, Jelly Lampa, Angel Nicole Ligon, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel and Rashid Medina, Jerome and Patrice Mercado, Julia Robert Cunanan, Charis Jane Doria, Ann Paulette Malang, William Russell Malang, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Rason, Carissa May Jimenez, Maria Daniela Benaventura, Prima Kiwa, Rolly and Eder, Rolin Ann and RJ, Kits and Sila, Anari Bondok, Jensel Maribondok, Joanna Rose Biago, Catherine Bonayog, Nian Chris Lozano, Bridget Ashley Ocampo, and Jobili Chris Simon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Neil Tanueco, Victoria Orozco, Milher and Antoinette Javier, Valeriano Pangilinan, Pauline Dayrit, Dylan Dison, Leonila Maglaki, Clarita Doruelo, Irene Otencio, at ding sablang kapatid tamong masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Berth at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatatang Mayango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin, Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto Paz, Jose, Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Abel, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Richard Jules, Cesar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio Melencio, Soledad, Adora, Celia, Irma, Pomposo Jr., Gilbert, Seperino, Angela, Rustico,
Petra, Claro, Oliva, Rufina, Remia Sr., Victoriana, Basilio, Jonathan, Esperanza, Offering, Feli, Remedios, Mario, Angelina, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tapo. Tiruling dino, yain anak, ing pakamalan, makiramdam, makiramdam. King lagyuningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiagom ning banal ay Espiritu, mantabeya kaya kayungan. At keka antimurin. At syuta na king kalagitnaan ning panahon ning Kwaresma, katlong Domingo. Sisyon talangin rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi ka niting banala misteryo. Aminan ko. King Diyos, ang mapapakalulu, At kaya kayo kapatad, kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, at pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat kusang debat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapuko, kang nuan amaryang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala nakatangan sa king biye alananga. Amen.
Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ikaing panibataning sablang pakalulo at sibol ning sablang kayapan. Pepakit mo king ing pamagayono, ing pamanalangin at pamaglimos, makabye kapaldanan, karing taong makasalanan. Tingiran mo sang mitmong pakalulo, ing mapakumbabaming pamangilalaking kasalanan mi, ban kanita, ngening durukumilakeka, din kaya kaming konsensya, pangayin tuliran mi mo namang mirinan alang kupas akapaldanan, ulining lugod mo. Aduan mi iti kaya ka, O Diyos, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banalay Espiritu, manggaman kingalananga. Amen. Makirandam tapo ngeni king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Misa na yaldo, kabang papastulan na lang Moises ding tupa at kambing ning katuwangan ng Ijetro, apari ning Midian, dela na da ring papastulan na lipat ning disyerto at mirasya king Horeb, ing bundok ning Diyos. At karin pepakit siya kang Moises, ing angel ning Ginoo, antimong milalablab ayapi, amani batan, libutad ning metong atanaman amababa. Apan singan ng Moises, king mitataw yung tanaman, dapot eneman masisilab. Makapagmulalay ti, nga naking lubna, obat eya masisilabing tanaman, kabang mitataw neman. Lumapit ko pa mo at lawan ko. Inyang ikit ning Ginoo, ing lalapit siya'y Moises, inaus ni iba't king milalablab at tanaman. Nga na, Moises, Moises, nano po nga nang mikibat Moises, kanita nga na ning Diyos, kalalapit, ilukas mo la ring sandalyas mo, uling sagrado, ing gabon at tutukluan mo. Ako ing Diyos, ding makatwa mo, ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob. Tikpan ng Moises ing lupa na, uling tatakot ning lawen, ing Diyos. Kanita nga na ning Ginoo, ikit ko nung makanano lang mi pasakitan, ding memalen kong Israelita, karin Ehipto. Dimdam ko ing sayingsingda, kinggamat daring babye kasakitan karela. At balo ko ing kasakitan adaralanan da. Inyati ni pa ko, baniligtas ko la kinggamat daring tao Ehipto, at idala ko lang lual Ehipto, king Gabon amalwalas at mataba, nung nuka rin labis-labis ing kabiyayan. Nga ng Moises, pota pong miras na ko karing Israelita, at sabyan ko karela. Ing Diyos ding makatwayo, ya ing mitubod ka na ko, at nung sakaling ikutang da ka na ko, nano ing lagyo na, nano mo po ing ipakibat ko karela. Nga na ning Diyos kang Moises, ako, itang ako. At nga na pa ning Diyos, sabyan mo karela ini, ing Ginoo, ing Diyos ding makatwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob,
iya ing mitubod kanako ke kayo. Itiya ing lagyo ko king kapilan man. Itiya ing yaos dang lagyo kanako, ding sablang likas lahi, agyang king paintungol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tapo. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Ulitan tayo po. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabilog kong pangatao, purian meng banal ng lagyo. O kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang purian, sa blangkeya kaya ka napepanabang, emo sana kakalingwan. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at pakayapa na sabla kong kapanandaman, king kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, babyena kako. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Ing Ginoo darapatya, king dapat amatulid, papaniga na la ring malulupig, pepakilala na kang Moises, ing kapag nasana, at king balen ng Israel, ding dapat ng pagmumulalan. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Malunusan niya at malaguding Ginoo, eyagad mimimwa, at mitmuyang pakalulo, nung makanano yakatas, ing banwa king yato, makanya niya sikan ing lugod na, karetang ating takot king Ginoo. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, puri ko kung eyo sa kakalingwan, ing milyari karing makatwayo, at tinuki kang Moises. At tsula king lilong ning biga, at meradalakit ka, libutad ning dagat amaluto. King biga at king dagat langan, may binyag, ang timong talatuki ng Moises. Mingan langan king pamangan na espiritual, at minumla king batong espiritual, ay minantabi karela, at ing batong ito, iya Kristo. Dapat ayarin metula king Diyos, karing kerakalan karela, inya mi kalat-kalat la ring bangkera king disyerto. Ngeni retang bage, lisyon lo para kay katamu, banetamo magnasa, karing marawa kabage, antimo ing depat da. Kayo kailangang magreklamo, antimo ing depat da ring mapilan karela, at pete na lang ning kamatayan. May palyalira reting sablang bage, ban maging lisyon lo para karing aliwa, at may sulat lo bilang babala kay katamo. Uling mabibiyeta mo king panahon ang malapit ng miwakasan. Itang taong mimisip king matatagya talakad, kailangan niyang mingat, magkang miragsaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing mayap abalita.
Itamongan po, painggulot ko karingke kong kasalanan nga naning Ginoo, ing pamagari ng Diyos, malapit na. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antemorin, pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Di natang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus, king pepapatena lang Pilato, ding mapila na tao, king Galilea, kabang miyayang panglangayin king Diyos. Nga ng Jesus, karela, isipan nyo galang king maragul na kasalanan, dening tao Galilea, kesa karingaliwang taong aren, uling makanyan, ing miras karela, sasabyan ko kaya kayo, ali. Nung kayo sumisi at painggulot karing kaya kong kasalanan, mga mate kayungan kalupan na. Oret ang 18 kataong mga mate inyang mi patanan laking tori na ning silowe. Isipan niyo mo naman galang king mas maragol na kasalanan kesa karing aliwang taong manoknangan Jerusalem. Alila, dapat sasabyan ko kaya kayo, nung eko sumisi at painggulot karing kaya kong kasalanan, mate kayo namang kalupada. At kanita, salita ni Jesus, iting talimhaga nga na, ating meto nga tao, ay ating tanaman na higera king ubasana. Linawene iti nung ating niyang bunga, dapat alayang ikit. Inya nga na king mamahala king ubasana at luna kong banwang pupunta keni at manintun bunga king tanaman na ini. Dapat ala ko pangikit, kuturan mo ne, makakaskopya mo king kakat namong ubasan. Dapat nga naning mamahala, etaya papo ko kuturan king banwang iti, gambulan ke at dinan king abono. Nung mamungay aking tutuking banwa, lalong masanting. Nung aliya, kanita tane kuturan. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nung ing mumunang pamamasa tungkol yaking tanaman na milalablab, inamang kakatamong ebanghelyo tungkol yaking tanaman ayalang bunga, tanaman mamunga. Ing kanong taong mi kasala, may ngariya kanukeng tanaman na alang bunga, tanaman mamunga. Nano kano ing gawan, potang ing tanaman na layang bunga, potang mamunga. Nano kano ing gawan, potang ing meto nga tao mi kasalaya. Pakibat na ning misis ketang mister ng mengaliwa, itabi, isubli, pakibat na ning siping bale, ketang siping bale ng mengaliwa, ikulong ya, tangene mi bulos, itangene mi luwal. Pakibat na ning makibandiking ubasan, keng tanaman ay alang bunga, kuturan niya, makakaskopya mo king gabon, king ubasan. Ano ka ning gawan? Potanging metong at tanaman, alayang bunga, mamunga. Nano ka ning gawan? Keng metong at taong mi kasala. Pakibat na ning mamahala, king ubasan. At pakibat na mo namang Ginong Yesus, keng ebanghelyo, gambulan niya, abonwan niya. Ing kanong mi kasala, agad-agad sa sakwil. Agad-agad pa marokan. Nune, sopan niya pa mong sumisi.
Makanyan niya kanu, ing kakatamong panawon ngeni, ing panawon ning Kwaresma, eya panawon ning pamangutod, eya panawon ning pamamutot, eya panawon ning pamanabi o pamanyakwil. Speaking of pamamutot, pamangutod, kapilan pa mo, the day, bayu ing Ash Wednesday, bayu yamigumpisay, tang panawon ning Kwaresma, inyang March 5, March 4, di natang la dengkeng NGCP, at pemut doreng tanaman, keng tulid ning koryentida. Nyang pormero magsabi-sabi ko, gabunde pala ito. Kingisip ko nga ako, kamwada naman kareng tanaman. Ot naman dugo, manggiligit la kareng tanaman, katak-tak-tak-tak dalak, putot, antido dugong iniskinhead, deng tanaman. Ing panawunan ning Kwaresma, yakan ng panawon ning pamangutod, pamamutod, pamanabi, pamanyakwil, o nano yung panawon? Panahon na ning pamaglarin, ning pamagremedyo. Nyapin sana ing panagkat na ning panahon ning Kwaresma, repent, sumisi. In other words, palarin, parimedyo. Palarin, parimedyo. Kapilan pa mo, palarin kaing ka na akong kotse, uling may pundiyay tang headlight na, ning bandang wanan. Pelarin kaya mo naman itang melambot kong gulong. Pabomba ko ne. Lalambot siya pamurin. Tinya palang mepa ko. Niya, o ito, vinulcanize de. Suluya keng kotse. Gulong nening kotse. Ot alalarin dala. Are remedyo dala. Pwede la pang malarin. Pwede la pang marimedyo. Atin lang kalalarin, natin lang kariremedyo. Ing tao pa kaya, ing pakayang tao, ing malarin at marimedyo, ing pwedeng larinan, ing pwedeng remedyoan, ing alang kalaren, ing alang remedyo. Kahigit na ning tao, keng sulo ning kotse, keng gulong ning kotse. Nga na ning maya pabalitang kingapong Ginu, ing balang tao atin niyang remedyo, atin niya pang remedyo. Ating panahon ning Kwaresma, ing panahon niya ni ngapong Ginu, nung no ka rin, lalarina ne ing tao, riremedyoan ne ing tao. King Scandinavia, no ka rin niya ita, it's a region, king Northern Europe, composition dereng bansang Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland. Sabi da, deng kanong bilangguda, deng preso da, deng mayatulan, deng kriminal, dala kanong kukulong bang kanita parusan. Noon kukulong dala kanu bang kanita larinan. Ing sukulan da kanu ka rin king Scandinavia, parusa, punishment, no panuloy kanu. It's a rehab or rehabilitation. Alaya kanong rehas, ing sukulan da. Nung kanong ding preso, bisa lang mag-aral, mabiyasa, manintunan, mag-obra, pwede. Atin la kanong bante security, pero reng bante dang security, kaya bedo kanong mamangan. Bening keniking Scandinavia, kalupare pandalaway nga pong Ginu, pangaras ka rin taong may kasala, may kagawang kasalanan. Ing may kasala, ing taong makasalanan, agad-agad kukuturan, agad-agad pupututan, agad-agad paparusan, niya kabud paboren, matenya mo king death penalty no i-rehab ya, larinan niya, remedyoan niya, yan nga manwana ning mamahalang gambulan niya, keng ebanghelyo ngeni.
Ing tanaman, inya gagambulan niya, bangkan takano paluban, ing abono, ing pataba, ing danum matutugtugan, paluban ing oxygen keng gabon, ing mikasala, inya gagambulan niya, ban paluban ing kabanalan, paluban ing grasya, paluban ing kayapan, ing kanong kailangan dareng mikasala, iya pining ilwala siya, ing maskop dang kabilyan. Nung makananong anya gagambulan niya yung tanaman, ilwala siya, ing maskop dang kabilyan. Makanano nating sipsipan ing dano matugtugtog mo, nung masasayang mo, asisip-sip kasi, megambul. Makanano lang luwalas kabilyan, ding taong may kasalanan, king Scandinavia, susupan dalang magara, mabiyasa, makapanintunan, magobra. Yan mo naman nga manwana, ning mamahalang abonwan niya, keng ebanghelyo. Puri nang sabyan, deng may kasala, dinan lang sustansya, dinan lang espiritu, ding may kasala, ganapanan la kagiwan. Ganapanan ya ing kagiwan da. Makanano, kaya tiking Pilipinas, deng bilanggo, i-equip dala, kabang makakulong la for livelihood. Pag nenegosyo, pagkakakitaan. Makanano kung nga sabi, minsan nating di natang keniking kaya katang Paris office, and mi patsyempo, at syuko opisina, may pakilala ya, among ex-bilanggo ko po, magdalayang titindana, gewada kanu, king bilanggo, king preso, itang metong desk calendar made of wood. Itang metong wind chime, itang metong empty bottle of wine, kaybat, kilob na ating yang miniature bahay kubo. I guess ikityo na rin. Inipa mong 2024, ating metong nga pelikula, ing kwento na tungkol yan naman kareng bilanggo. Nakabang makasukol, ginawa lang metong musical play, a theatrical musical play. Ila ring linabas, reng bilanggo. Ila ring mig-acting, ila ring ginanap, ing pamagat na sing-sing. Lawenye, i-pirate si Albenye. Eke painalben. Wari kanita, sinikatla naman keng YouTube, detangaw sandang dancing preso, ning Cebu, titerak datang thriller ng Michael Jackson. Panahon ning Kwaresma ngeni, panahon ning pamangutod. Uli mo nga layang bunga, ing tanaman, uli mo nga layang abibye bunga, agad-agad kuturan niya. Bunga yawari ing silbina ning metong nga tanaman. Bunga yawari ing silbina ning metong nga tao. Agyang alayang bunga ing tanaman, mamiyang salilong, lalo na nang makanya na mapali. Magsilbiya namang sisip-sip danumpot ang flash flood. Bangkanita mayugos emika erosion in soil. Potang ating tanaman, atin lang pipamyalungan, playground, deng ayup. Inya, nung alayang bunga, agad-agad kukuturan. Panahon ning Kwaresma ngeni, enya panahon ning papalarin. Panahon niya naman ning pamaglarin king balang metong ay ating remedyo at ating pangremedyo. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang King Banwat yato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikut-kut, tinipaya karing mete.
King Katlong Aldo, Sinubliang Mebye, Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak daring Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Ye Alananga. Amen. Amen. Dirinan nakatamong patakot ng Diyos. Kaya paano walan ka? Ban sumisi. Manalangin tamo, ban bayon, ban ibayo no ring palpikasalat ang puso at gawa na lang malugod at masuyong puso. Nga tamong ining manalangin, Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para King Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana ay atok ng mamaus karing tao, balang sumisi at magbalik kaloob, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing atsuking kayupayan, mumunare sanang ipakit ing dalan papunta king pamagbalik loob, kapamilataning pamagbayurang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang pamagdusa, anting pamikatagon ay batkin Diyos, ban sumisi at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para kakatamong ang makatipon keti, maging tunay sana ing kakatamong pamanisi, sasakop king sabla at malalam adarasnan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Tanggapan na sa ning Diyos, ang kapasalamatan dari Sardas at Luz, email at Clifford Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Villa, Sarah May, Nympha, Generosa, Jenna Lynn, Rebecca, Lori, Fred at Jenny, George at Telma, Eustachio family, at Frederick Cambeda ring kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan ng mag-birthday Carl, para king special intention ng Mary Manette, Nelson, Dicat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Clarissa, Chill Ann, Ray Josiel, Jelly, Angel Nicole, Maria Daniela, Cariza May, Benedict Gerald, William Russell, Ann, Paulette, Charis, Jane, Julia, Robert, Jerome and Patrice, Lori, Romel, Rashid, Zarina, Patricia, Prima, Rolly, Eder, Rowelyn Ann, RJ, Kits, Sila, Anna-Rie, Jensel Marie, Joanna Rose, Catherine, Nian Chris, Bridget Asley, and Joby Lee Chris. Para king speedy recovery, good health at healing dari Benita Remigio, Melissa, Ronnie Perry, Rose, Neil, Victoria, Milger, Antoinette Valeriano, Pauline, Dylan, Clarita, Irene, at Ilionila. Para king pamanantabet protection ng Banalay Espiritu, king pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, email at Clifford Ray, Eusebio at Norma at Iandria at Yulinosa, king Kayariana, ning Kaladua dari Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta Arsenia, Mariano Siriaco, Rodolfo Emiliano Nieves, Perfecto Paz, Jose Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Romuald Felicidad, Maricon Lionel, Oliva Maria Cecilia, Cesar Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar Walter, Ana Maureen, Abel Amando Senior, Estela Narciso, Cesar Maria Clariza,
Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando Lai, Richard Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Senior, Purita, Virgilio, Milencio, Soledad, Adora, Celia, Irma, Pomposo Jr., Gilbert, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Remigio Senior, Victoriana Basilio, Jonathan, Esperanza, Offring, Feli, Remedios, Mario, Angelina, Narciso, at Milagros, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, migadaki kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Yan iadwan tamo naman ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, ay igpami ing pamagbalik mi loob, sumibol sana ibat king lugod mi keka, migit king nano pamang uri ning pansariling kapakanan o takot. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Magligtas o Ginoo, gawan men malinising puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo, gawan men
malinising puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya, arapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ng Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, o Ginoo mayaplak ka sana, karating yayang pangmikeka, ban ikeng sablang manalangin, para king patawad ning sablang pamikasalami, mabiyasa na kami mang mamatawad karing kalupaming tao. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya, kaya kayo, At keka antemurin, itas yu laring puso yu, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin. O Diyos, igpa, malugod at maganaka. Pigkalob mo, karing kaya kang anak, ing pagmasusyan da banwa, ing piyesta ning kaligtasan, king mit mong tula at kambening malinis na pilubluban. Magbayo sana, ing kayong yungan miking pamana, king pamanalangin, at pamanyapat mayap karing kaparaming tao. Kapamilatan na ning pamagmasusimi karing misteryo a magkalub, panibayong biyeke kami, misadsad kesana king kayapan ning grasya pagkalam mo karing kaya kang anak. Kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kaming king ligaya mo, alang tuknang ngaming ening pupuri. Banwat, yatumit mo, kingket kang ligaya, o sana, king kakatas-katas, banal ka Ginoo, Diyos amayupaya, banal ka Ginoo. Diyos amayupaya, ngapaladya ing daratang kinglag ning Ginoo, banal ka Ginoo. Diyos kamayupaya, banal ka Ginoo, kang mayupaya. Ikapining banaloyig pa, ing sibol ning sablang kabanalan, o linita panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimo, ing mananabon na yambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, itang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaon, ing biyan na king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, at dinwang naiti karing disipulo na nga na kwanan yeti ikongan, at mangan kayo kaniti, itiyeng kanakong katawan na midaon para kaya kayo.
Pakanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis, pasibayo pepasalamatan nakat pinuri, dinuang na iti karing disipulo na, nga nakwanan niya iti ikongan, at minum kayo kaniti, itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Raptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan. Ngening gaganakan niyo mapamakalulong igpa ing kamatayan at pangasubli ng mebiyaning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinapen na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matangpang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sang misulusudo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banala Espiritu. Ganakan me eoig pa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kekeng Papa, i Francisco ing kekeng Obispo, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ding pamanyubling mebye, king pakalulo mo, idala mula sa ding sablang meyango bye, king masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alananga, ban kambe ng Nuan a Virgen Maria, induna ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe na ring Nuan ay apostol, at ding sablang banal, mi biyebya kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, aporian at apaligayan da kasana, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatana, kambena at kaya, kagum ning banalay Espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Yan manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datang ke kami, ing
kayarian mo, ipamintuan yang loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamintuan yang loob mo. Ingkakanaan mi Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni at ipatawad mo ke kami ring salami ke eka anting pamamata wami garing ikasalak ke kami emu ke ipa isaul king tukso nune ikabus king maro. Ikabos mo kami king sablang Maroko igpa, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi iban, king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa king parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan mit pagsadya, ning panyatang ng mit mong ligaya, ning talapangabos ming Iyesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan ampuan ing ligaya manggaman king alanangga. O Diyos ayig pami ing ginuming Iyesu Kristo. Sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasalpantayana na, ning banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan at pisan metungan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapanan ning Ginu, mantabeya sa kapilan man kaya kayo. At keka antimo rin. Ipakit naming mikakametong taking kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalako, king kasalanan na ning yatog. Nuan laring mayayawos, king apuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yung kasmay nga mano mo, pumayap na ako.
Announcement po. March 25, this coming Tuesday, is the solemnity of the Annunciation of the Lord. The schedule for the day in commemoration of this feast is as follows. 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 p.m. Novena for the day, and 6:30 p.m. Holy Mass. May we enjoin everyone to come and celebrate this feast with us. Our next dialogue cluster or cluster Stations of the Cross on Friday, March 28, is at cluster Phase 2B. It will be at St. Luke, corner St. Peter Street. The schedule is as follows. 4:30 p.m. Assembly at the cluster area. 5 o'clock p.m. Stations of the Cross within the cluster area. And 6:30 p.m. Holy Mass. Let us join our parishioners of cluster Phase 2B in these Lenten activities. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Ginoo, nganing berian mo kaming tinanggap kareting banal a misteryo. At keti paman king yato, papalyarian mo na kaming tanggap king tinapening banwa. Mapakumbaba mi nganing ipanigapu keka kingiting misteryong gimpanan mi. Patutuanan mi neman sana king pamibiyebiyemi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kekayo. At keka ang timurin. Idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. O Ginu, tuntun mo la ring puso ring sablang sasalpantaya keka. At king ganakamu pagkalam mo ka ring talasuyo mo, iting grasya. Ngeni mandatilala king lugod keka at karing kapararang tao, ato parandeing kabilugan mong kautusan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaya, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.